Ungumania ni murimo kimiri urite bururi nginyagia kahindi ga thiini no kahotomia uthii wa na mbere na njira nene muno ona kunina kaimana biacara imwe. Kuriguo Isaac Kamau, muhuri wa biacara na mwendia wa migunda rungu rwa kambuni ya Bushland Properties, agatara uriku wa ritwa ungumania. Tukwenda ku address issue no ya nyamu ino itagwo corruption thini wa bururi wa Kenya. Corruption ni ki? Corruption itikuya niko influence process ya uhuruti wa biacara thini wa bururi. By probably no gukona tenders iraheanwo kana iheanitwo ni thirikari kana mawira marabatara kurutwo, we mwenyewe ugoka ni urenda wira ucio hamwe na andu ari angi, but ugoka ukeka kaundu nigetha uheo kipaumbele so that you can be able gukorwo ni uraheo wira ucio. Kuringana na Kamau, magutha maria biacara ihuragwo namo riri ungumania waingira ni maingi na magutha maya ni to corruption ni ithukagia biacara na njira no. Number one, ni thiaga affect kana can influence competition. Market igatiga gukorwo ni ire tu wi thini wa bururi witu itagwo perfect competition, igatuika ni perfect influenced competition. Tondu urathi ugakora mwi thini wa biacara na andu ni mwaheo tenders, watu gathi ugakora he mundu ungi wathie na hau thutha kana already ni onirwo kando ni andu aria maraheana tenders na tuika ni gukuheo tender yo, na ringi you are able wathi ukarealize ginya services iria iratuika offered within the nation ni substandard. Tondu mundu uri ukuheanaga wira uyu ndanarora quality iria uraka kuruta, ararora niki ni nu uraruta kigina kinene nigetha nduike ni ndirakurihe biacara ino kana tender ino. So it has a lot of impact, even the morals. Kironda kingiaga dawa no gutogota gitogotaga, na Kamau akauga mawatho nimo magirire gutuo no rume ni mbunge ici citu. To a suspect, let us tighten our laws. Tondu actually andu aria mangituteithia muno kurwa na corruption in our nation ni iri wega muno kana atatu. Number one, ni tukorwo na political will, eyo twinayo. Number two, reke tukorwo na magoti mataragwa makorwo maigane milioni igana rimwe, reke igoti rikaragia hamwe. Even if we are having an appeal from 100 million to 10 million, that was a very huge drop. Na rikorwo na turaiguire magioka 80 million. That would have been fair and better for the economy. Kamau agatengurania ritwa ungumania na wici, akiuga tirio theriria ungumania wakorwo kiingira biacara ikoragwo ikihotoma na gikiro kiria bururi wa Kenya ukoretwo naguo gi biacara.